induru ziravuga. M23 ikaba ikomeje gutangaza ko nyirantarengwa ya misi ya nyuma igera ku 10 bahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kuba bakurikije ibyo bari bumvikanye idoha gikaba yarangiye. Mu gihe M23 yatangaje ko mu byo bari bumvikanye yarekuye abasirikare bagera mu bihumbi 12 bari bafashwe mu mitwe igiye itandukanye, irekura abawazarendo, irekura FDNB ndetse irakura n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba yarekuye bari bagera ku bihumbi 12, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo nta gikorwa na kimwe yigeze ikora. Ibi kandi tukaba turengera n'umundi no mu operation ihambaye mu minembwe haturikijwe ndetse abasirikare bagiye batandukanye wa FDNB bakaba bakomeje kugenda babikubitirwamo. Aha kandi turaza gusimbukira ku nkuru yashimishijwe n'abatuye umugabane wa Afurika ndetse n'abatuye ku migabane igiye itandukanye, by'umwihariko abavuka kuri buno butaka buharanira demokarasi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byatangajwe na M23 ko abantu bose bahunze kubera intambara ndetse bagahunga kubera ubutegetsi bubi ndetse bagahunga kubera izindi mpamvu, bagahunga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ikaba yatangaje ko bagomba gutaha bidasubirwaho bakaza mu gihugu cyabo. 23 ikaba yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko byibura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yabafasha gucura izi mpunzi ndetse n'igihugu kikaba cyanashyiramo amafaranga, mu gihe MONUSCO yo yari yatangaje ko ishigikiye rwose icyo gitekerezo cyo kuba impunzi ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko n'iziri mu Rwanda zigera ku bihumbi 10 kubera ko zivuga ururimi rw'ikinyarwanda. Akariyo mpamvu bashobora kuba bari barazivanye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba byari byatangajwe ko impunzi zose zitandukanye ziri mu bice byose bigize isi zigomba gutaha zigasubira mu byabo. Iri ni itangazo ritashimishije abakongomani namba ndetse by'umwihariko n'imitwe yitwaje intwaro nk'aba FDR, bitewe n'uko imitungo ya bande yagiye iravamwe abantu bamwe na bamwe bakaba banahunga ibikorwa by'intambara byakorwaga ndetse n'ibikorwa by'urugomo byakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro nk'iyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaterezaga kugira ngo irwane na M23, ariko bikarangiza ikomeje guhungabanya umutekano muri kara karere. Bikaba byagaragaye ko bamwe muri bo bagiye bafata imitungo dundi z'abaturage bagiye mu bihugu by'ubuhungiro. Ibi bikaba byakomeje kuba imbogamizi bitewe n'uko n'ubundi nubwo baza ibintu byabo abawazarendo ndetse n'aba FDLR ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ubutaka, amazu ndetse n'indi mitungo iyo ari yo yose, bikaba byarigaruriwe n'abarwanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 bico ikaba yasabye ko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigiramo uruhare mu bikorwa byo gucura impunzi kugira ngo byibura buri muntu wese azabona hatuzwa, harimo no kuba n'abadafite ubushobozi cyangwa se badafite n'ubutaka bashobora gushakirwa baturwa ndetse bakabana mu gihugu bameze neza. Iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakaba harabayemo ibyaha byinshi by'intambara kuva mu mwaka w'1988 bikaba byarateje kugeza kuri aka kanya. Ibi hakaba hashize imyaka zigera kuri 37 abantu bagenda bahunga buri mwaka bitewe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeza kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari gutozwa kandi kugeza kuri uyu mwanya atari yashingwa hagati, nk'uko n'ubundi tugiye kubibasangiza, nuko M23 bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar nk'abahuza bo kuba bahuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba yasubira inyuma ibirometero bigera muri 15 ndetse na M23 igasubira inyuma ibirometero bigera muri 15. Hagati hakaba bamo zone tampo cyangwa se zone y'ubwigenge ibihugu byombi bitagomba kugenga. Leta zombi haba M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batagomba kwisanzuramo kugira ngo abaturage n'ubundi ibikorwa by'intambara bitabagiraho ingaruka. Ibi M23 ikaba yabyubahirije ndetse ikaba bigaragara ko ngo yavuye mu bice nka Minembwe ndetse na Masisi. Igihugu cy'u Rwanda ni hagati nk'ururimi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza gutera u Rwanda, abarundi bakifuza gutera u Rwanda, mu gihe FDLR nayo yifuza gutera u Rwanda.
ibi kandi ntabwo wabyizera bitewe n'uko n'ibindi bihugu bigiye by'ibituranyi bigenda bifitanye imibano nk'uko Uganda cyangwa se Tanzania bifitanye umubano ndetse na Afurika y'Epfo. Ibi byose bikaba bishoboka kugaragara ko isaha ku isaha igihugu cy'u Rwanda gishobora kwisanga mu mirwano. Muhawe ikaze nk'uko bisanzwe ni ku mutekano, politike na demokarasi. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda ku ngingo zikurikira. FDLR bidasubirwaho ikaba yageze mu gihugu cy'u Burundi nyuma yaho imirwano ibereye mu dusozi tugiye dutandukanye twa Uvira. Turaza kubabwira ibise byagenze gute, mu gihe kandi FDLR n'ubundi hari hapasinze abagera kuri 600 batorezwaga mu ishyamba ryo mu kibira. Ibi bikaba byakomeje gufata indi ntera bitewe nuko M23 yari yakajije umurego mu bice byose yagiye irafata. Ibi bikaba byari byatumye FDLR ihungira mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu kubitwa cyane rya operation turinjiramo yabereye hagati ya M23 ndetse na gisirikare cy'u Burundi FDNB bari bifatanyije na FDLR, ariko bikarangira bahondaguwe bikomeye cyane. Turinjira kandi mu bikorwa bya gisirikare biri kubera hano muri Uvira, operation zambaye cyane zigomba kuvana M23 mu bice yafashe ndetse nizo gukomeza kugira ngo bakore nk'urukuta bakire nk'umupaka kugira ngo M23 tazagira ibindi bicongera gufata. Turaza guterera akajisho ku ikinyamakuru cyanditse African Intelligence cyanditse ko intambara yo mu karere ishobora kuba igiye gutangira nyuma yaho leta y'u Rwanda bayijunditse nka FDLR, Abarundi, Abakongomani ndetse n'abandi bose n'abandi banze bose b'u Rwanda. Turaza kubireba kandi byose tubinonosore. Kinshasa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarekuye abarwanyi ba M23 ndetse nawe yarafashe ibyitso bya M23. Ibi bikaba bikomeje kugaragaza agatambwe ndetse no kuba n'agatambwe k'insinzi ya M23 ndetse no kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakwemera gushira intwaro hasi ikaja mu biganiro n'uyu mutwe wa M23. Leta y'u Rwanda ikaba yatangaje ko bitewe n'intambara zo mu karere ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje gushyigikirwa n'ibihugu by'ibituranyi nka FDLR iri mu Burundi, FRN ndetse n'imbonerakure, akavuga n'izindi mitwe zigiye zitandukanye nk'aba Wazalendo na n'ubundi na FDLR, bameze nk'aho bari gukorera mu bihugu bigiye bitandukanye bizengurutse igihugu bihana imbibi n'imipaka y'u Rwanda. U Rwanda rukorwa ngaje ko umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'ibyo bihugu by'ibituranyi uzakomezwa kugaragaraho ubwirinzi ndetse igihugu cy'u Rwanda kitazigera gikuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse no gukomeza gusugira umutekano w'abaturage ndetse no gukomeza gutera imbere. Ngera kwinjira kandi ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse twinjire akanini no mu biganiro by'Doha, aho leta ya Kongo bayibujije kugeza mu magingo ya kurasa kuri M23. Iri ni ijambo rya Donald Trump. Leta ya Kongo yari yifuje ko Donald Trump ndetse na Qatar baba umuhuza w'ikibazo bafitanye na M23. Ibi bikaba byatangajwe na Donald Trump ko babujije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kongera kurasa ku mutwe M23. Ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe ni ku muyoboro mugari wasanga amakuru ya update yako kanya ndetse n'inkuru zicukumbuye zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi. Amakuru yacu tugiye kwahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho leta ya Kinshasa yatangaje ko iri kugenda irekura gake gake imfungwa za M23 nk'uko bari babyemeranyije mu masezerano. Ibi kandi bikaba byafashwe nk'aho iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabifashe nk'agakingizo ko kugira ngo ikomeze ihumishe M23 mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo ikomeze kugaragaza ko mu by'ukuri ishaka gutanga amahoro. Kandi mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mugoroba hakaba bakomeje kugenda hagaragara imirwano. Wari kare habereye igitero gikomeye cyane M23 kandi ku buryo byarangiye nayo ihatikirije abasore bagera kuri 2 ndetse bikaba biri kugaragara ko ku ruhande rwa FDNB igisirikare cy'Abarundi gifatanyije n'igisirikare cy'Abanyekongo kikaba cyatakarije mu abasirikare bagera kuri 26. Ibi intambara ikaba ikomeje gufata ikomeje gututuma ikomeje gufata intera bitewe nuko ikibazo cyo kuri uyu mutwe wa M23 gisa naho cyayoberanye. Ibi bikaba byatangajwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko mu by'ukuri basanga nta n'impamvu Kabila yaba yatumiwe mu masezerano y'Doha bitewe nuko nta n'impamvu yo kugomeza kunegosiana na M23.
Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba yatangaje ko atishimiye kuba uyu muyobozi bita Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu mu gihe kingana n'imyaka 16 akaba tumvisha impamvu bashobora kuba bamutumiye mu nama yabereye Doha. Nyamara nubwo biri kugenda bitohozwa bivugwa bishaka kuganisha ko uyu mugabo ashobora kuba agiye kongera kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo bimeze bityo ku mugoroba w'ejo bikaba byarangiye Kabila ageze i Doha. Kabila ari i Doha mu gutegereza, ndetse yaba yanageze mbere kugira ngo bamanze bategura neza ibiganiro bazagirana by'amahoro muri Qatar. Kugeza kuri uyu munsi kandi nta gisobanuro ndetse nta nubwo amahame bari biyemeje, ndetse n'agahenge ntako byigeze bikurikirwa. Imirwano ikomeje gukomeza cyane ndetse ikomeje kututumba. Leta y'u Rwanda ikaba yatangaje ko nta n'impamvu zo gukora ubwirinzi bitewe n'uko hamaze kugenda hagaragara imitwe igiye itandukanye muri bino bigo by'ibituranyi mu Burundi, FDLR ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bashaka kuba batera u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikaba yatangaje ko mu by'ukuri nubwo mu 23 yaje mu biganiro bitewe n'uko n'ubundi ibi ngibi ari by'abakongomani itagomba no kubyinjiramo, ibi Leta y'u Rwanda ikaba yanatangaje ko yo igomba gukomeza gukaza ingamba z'ubwirinzi barwana bakarwanira iyo, ariko Leta y'u Rwanda ntagire umuturage uba wabihungabanira mu kugeza kuri uyu munsi. Kandi byagaragaye Gisenyi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yashakaga kurasa ku butaka bw'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaba rwari rufite intwaro bita Adanof 3 yasamaga ibisasu bigiye bitandukanye. Nk'uko bisanzwe u Rwanda rukaba rwarakomeje gukora ubwirinzi ndetse kugera no ku rwego ruhambaye. U Rwanda kandi rukaba rwatangaje ko mu rwego rwo kwirinda ko ibi bitero bigiye bitandukanye by'imitwe ndetse n'ibihugu by'ibituranyi ko ingamba z'ubwirinzi zo zikomeje. Shano riraguye intare za Sarambwe zariye Karungu ni nyuma y'abagwanyi bagwana kuri Coalition, nabo bivuzwe ko Tshisekedi yaba yongereyemo akantu bakaba bari kurwana bameze nko aha bari kwiyahura. Ibifaru byatwitse ndetse n'abari kuva mu mitaka hejuru nabo bari kugenda baraswa umwe kurundi. Birasa nkaho urugamba rwose rwa Kirimbuzi rumaze gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze gushirwa hasi ku buryo bukomeye. Mu by'ukuri bari bashaka kugira ngo zebarunde ibifaru hariya muri Uvira kugira ngo mu by'ukuri babone ukuntu bazasubiza na gatatu inyuma. Urugamba rwese urwa Kirimbuzi rwamaze gutegurwa ku buryo bwuzuye hadashingiwe ku mpamvu namba mu byari biri kwigwaho mu inama yabereye muri Qatar i Doha hamwe n'ama 20 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho byose byasuye irudubi. Reka tubivuge n'amakuru akomeye kandi yihutirwa ku mutekano, politike na demokarasi. Ku munsi w'ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ababiligi babujije abaturage babo by'umwihariko bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakababuza kutemberera mu bice 23 igenzura. Ibi bisobanuye iki? Byose reka tubivuge tubisesengure akantu ku kandi. Bwagataho kandi UN ishingije 23 ibikorwa by'ubwicanyi kubivugwa ko yishe abasivile bagera kuri 319 kandi ishinja ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ahari imitwe nka FDLR n'ubundi haba hari kugenda hakorwamo ibikorwa bibi. Ibyo reka tubivuge. Tshisekedi Kinshasa yamaze guhindura abagize urwego rwa ANR. Abo yashizeho ni bamwe mu bantu kugeza uyu munsi bazwi ubuhanga buhambaye cyane mu gushaka amakuru yo hanze y'ibihugu ndetse no mu gushaka kugira ngo bashegeshe u Rwanda ndetse no mu gushaka amakuru akomeye kugira ngo batange umunsi ku wundi, maze ubundi habigatangarizwa isi yose ashingiye ku makimbirane DRC n'u Rwanda, bigatangarizwa amahanga n'ubushotoranyi bugiye butandukanye by'umwihariko kugira ngo bazabone ukuntu batera u Rwanda. Ibyo nabyo turabigarukaho akantu ku kandi tubahe amakuru akomeye ndetse n'ukuntu byagenze. Si ibyo gusa kandi 23 biri kugaragara ko yitumuye ivumbi igakubita abarwanyi ba Coalition mu duce twa Warikari ndetse na Pinga, bivugwa ko indembe ndetse na za Matekwa zafashe mu 23
zafashwe na makumyabiri na gatatu zikaba ziri kwitabwaho mu bigo bya gisirikare. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko mu by'ukuri nayo itarakomeza kwihanganira ubushotoranyi bwa makumyabiri na gatatu nyuma yaho muri bundi yanze ibitero byaturukaga muri Uvira igakubita igisirikare cy'Abarundi FDNB cyagerageje kugota mu Minembwe. Imodoka ziri gukomeza kwirunda mu bice byose makumyabiri na gatatu igenzura, hakaza n'indege mu by'ukuri basa nkaho DRC yambariye imirwano. Ese ibyo byo byifashe gutereka tubivuge. Ikaze nanone bakunzi bacu, ni amakuru akomeye ku mutekano, politike na demokarasi. Tugiye kwibanda ku bikorwa bya gisirikare na operasiyo zose ziri gutegurwa na leta ya Kinshasa mu guhangana na makumyabiri na gatatu. Intambara abari bazi ko izahagarara kugeza ubu ibyo mu byibagirwe, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ababushigikiye ndetse bari gukomeza gushiramo akarindi mu rwango rwa makumyabiri na gatatu. Byamaze kwemezwa ko ibiganiro byari biteganyijwe ibyo ari byo byose biri kumvikana, haba ibya Doha ndetse n'ibindi byose ubutegetsi bwa Kinshasa byategwaga kubarizwamo byasuwe irudubi ku buryo bukomeye, kuko urugamba ari bwo ingabo ibihumbi noneho bigera kuri 260 arizo zashizwe imbere ku rugamba, ariko noneho zibanje guterwa zigiye bihe ku buryo budasanzwe. Nyuma yo Kinshasa isanzwe mu byo kuri ari kudakoresha neza ibikoresho baguze mu Bushinwa ndetse n'ibyo baguze mu Buhinde, by'umwihariko n'ibyo bakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo bakuye mu Burusiya yewe no mu Bubiligi. Byose babishingira ko bansanze makumyabiri na gatatu idashobora kuzava mu duce yafashe. Ibi bakaba babuze ko bagomba kubyikorera ndetse bakayikura makumyabiri na gatatu mu duce twose yafashe. Birateganywa ko iyi koalisiyo nta n'agace na kamwe izasigira makumyabiri na gatatu. Ibi bikaba bigiye kuba urugamba rw'injyana muntu ndetse rw'irimbukiro. Ibi bikaba byatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeza kuzana abandi bacaciro bagiye mu baturutse mu bigiye bitandukanye, by'umwihariko harimo n'Ababiligi bafashwa kugeza uyu munsi bafasha FDLR ku buryo bweruye. Bakaba banakomeza kuvuga ko mu by'ukuri aba basirikari bahanganye nabo makumyabiri na gatatu atari inyeshamba gusa, ahubwo ari na leta y'u Rwanda bahanganye. Bikaba byasubiye irudubi ubwo bari bagerageje kwataka makumyabiri na gatatu. Yabakubise inshuro ibivana mu bice nka Kindu ndetse na Rikare. Kugeza ubu tuvugana ibitero byo ku munsi w'ejo byarurunturunu ku buryo ubukomeye, kuko imodoka zirenga 7 ndetse n'indege 12 nizo zamenaga abasirikari mu buryo bwo mu mitaka bakamanuka ku butaka bwa ndetse bivugwa ko aba bose baje mu bikoresho bya gisirikare bimaze iminsi bihagejejwe. Bikavuga ko bahise baje mu gace ka Pinga aho biteguye kwataka mu buryo bweruye. Bivugwa neza ko ibi byose biri gukorwa n'Ububiligi na Kinshasa. Guco Kinshasa iri kwitegura urugamba rw'injyana muntu ku buryo bwuzuye. makumyabiri na gatatu ikaba ishobora gushiduka nta na santimetero n'imwe bafite, bitewe n'uko n'ubundi Warikare nayo bashobora kuba barayizengurutse. Ibi bikorwa bya koalisiyo bikaba ari uguhubuza makumyabiri na gatatu mu duce yafashe mu buryo bweruye, bagatahamara amasaha hifashishijwe ingufu za gisirikare. Ibi birashimangirwa nuko kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'igihugu cya Canada bose bahise bemeza badaciye ku ruhande ko ubu nta mikino irimo, ko abaturage babo batagomba kuja mu bice bigenzurwa na makumyabiri na gatatu ku butaka bwa Kongo, kuko byaba biteje akaga mu bice bitezeretse mu mutekano. Ibivuze ko baza amakuru ko Gisekedi n'ubundi ko ategeze ashigikira imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishize imbaraga mu biganiro kugira ngo mu byo kuri makumyabiri na gatatu iba yakumvikana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ubu butaka bukomeje kuberamo imirwano. Ntako batageze, ariko Gisekedi we ashaka intsinzi kandi ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Imirwano karabutaka ivuga ko igiye gutangizwa mu bihugu by'amahanga, bikaba bigezweho benshi bakavuga ko bashobora kubyivangamo mu gihe bari gukangwa n'amasezerano akomeye yatuma makumyabiri na gatatu yitererwa umutwe w'iterabwoba, nk'uko biri kugenda bivumburwa n'ibinyamakuru bikomeye nk'ikinyamakuru African Intelligence. Perezida Donald Trump ndetse na Emmanuel Macron w'Ubufaransa by'umwihariko bari bahuye n'umuyobozi n'ubundi n'umwami w'Ababiligi, hakiyongeraho n'ubwami bwa Canada ko bashobora kuba bagiye gutanga ingabo zigomba gufasha makumyabiri na gatatu mu buryo bwo guha umusado Gisekedi, maze makumyabiri na gatatu igakurwa mu bice byose igenzura ku bice
mu buryo bweruye. Inzira z'amahoro zose zari zateguwe, zimwe za Rwanda Doha ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zimeze nk'aho zabaye igihuha mu buryo bweruye, kuko mu iyi minsi hari imirwano itabarika kandi itagaragara yamaze kuba karundura kandi ikomeje kurwanwa mu buryo bw'umwijima ku buryo bukomeye, inakomeje kugaragaramo impfu nyinshi mu buryo butunguranye cyane, ku buryo bukekwa ko imiryango imeze gutya izasigwa horetswe imbaga ku buryo butunguranye cyane kandi bikazaba bibi cyane. Nk'uko bigaragara, imirwano yo iracyakomeje, ibikorwa bya gisirikari bibi biracyari gahunda ya Kinshasa birimo byo kurwana na M23 mu buryo bweruye, kandi nabizi ubwo bose ni ugufunga boto gikomando. Kinshasa yamaze kurya karungu, ndetse ibihugu by'amahanga byishakira kurutana zahabu ku butaka bwa Kongo mu buryo bweruye. Kugeza kuri aka kanya ubutegetsi bwa Kinshasa buri kurwanya intambara bucece mu bice byo muri Kivu y'Epfo, harimo Uvira no mu bice byose bikikije Masisi naho bikabuko. Ibintu byose byaradogereye, byakomeje ko urugamba rugomba gukomeza umurego. Hagati aho UN ikomeje gusinja M23 mu gukora ubwicanyi bwahitanye abagera kuri 319 mu buryo mu bikorwa bya gisirikare, mu buryo bw'imirwano zakozwe mu buryo butemewe, ndetse na raporo zabereye mu kanama gashinzwe umutekano ndetse n'ikiremwa muntu, ndetse kinjirwa kuva mu kwezi kwa gatatu turimo. Mbere yuko bakoze raporo bashingiye ku bintu byinshi, bakaba barashinjije M23 kwishora mu biryo bikorwa bibi ndetse byinshi, ndetse ibikorwa bikomeje gukorwa n'abasirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo bikaba bikomeje kugenda bibatsira imbaga y'abantu igiye itandukanye. Ibi bikorwa bibi byakorwaga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo ibyo guhuza FDL ndetse n'abaturage. Ibi ngibi byose bise kugeze ubu mu buryo bwo gushaka uburyo barimbura mu mizi M23. Iyi mikwabo karundura M23 ikora yo kuvangura abaturage n'abasirikare byatumye ibikorwa byose bya koalisiyo bipfuba muri rusange, kandi abambari babo bari kuzafasha muri ibyo bikorwa byo gusahura ndetse no kwica byose biburizwamo ibabaza cyane bamwe mu bakoze nk'ibyo. Nyuma yaho kandi UN kudakandagira ku butaka bwa Goma ngo yinjire muri ibyo bice, ibyo ngibyo bikaba bikomeje gutuma M23 bari hanze n'abagerageza kuyifotora babesha ko yinjira abantu mu gisirikare ku ngufu, harimo no gukora ubwicanyi. Byose byabaye intego y'impuzandengo y'ibibazo byinshi kandi mu buryo bugari, ku buryo ibintu bishobora kuzasubira urudubi. Hagati aho reka tubanze tubabwire ku biganiro bya Doha byahagaze. Ibiganiro bya Doha mu byitege ntibirongera kubaho ukundi, kuko bigaragara neza ko nubwo biriyo kandi bigashyigikirwa n'imiryango mpuzamahanga, mu by'ukuri M23 ikaba ikomeje kugenda irakara ifata imyanzuro zigiye zitandukanye, kandi ikaba ikomeje kuzagenda M23 ikabyera UN ko ntacyo bahamara, kuko imirwano n'ubundi irakomeje. Kinshasa nta kintu na kimwe ishira mu bikorwa, niyo yafungura n'umuntu n'umwe ku rutonde rw'abantu 300 bose batanzwe ngo bazafungurwe na M23, ntago n'umwe wari wafungurwa, mu gihe M23 yo yiteguye ko ishira mu gaciro, ndetse ikomeje kugenda ikorwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye, nk'aho yarekuye za matekwa nyinshi z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'iza demokarasi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yaranze gufungura umuntu n'umwe mu mfungwa 300 zari zatanzwe i Doha. Igikuba cyacitse mu buryo bukomeye, kigera kuri abasirikare bagera kuri 6 bapfuye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Aba basirikari baguye mu gico cy'urugamba muri Uvira, maze ubundi bakubitanwa n'icyo bita uruva gusenya, maze igikuba kiracika ku buryo bukomeye. Igitero cyari kibazwa neza kandi kigambiriye, kikaba byatumye na gisirikare cy'Abarundi gihomba strategy ndetse n'izindi mbaraga zikomeye cyane mu gisirikare. M23 iri komanga ku gatuza ivuga ko yamaze kubara FARDC n'abambari bayo ndetse n'Abarundi ndetse n'abacancuro ku buryo bukomeye, ku buryo batazigera batera utaro mu bikorwa byose bya gisirikare, harimo na Sud Kivu, kuko urugamba rwatangiye. Bamaze iminsi barafashwe bwatemwe ibanga rikomeye na M23 ikomeje kuba kutinshuro mu biri bikorwa byose bya gisirikare. Reka tuze tubivuge tubageze neza ayo porose akantu ku kandi. Hagati aho turinjira neza muri Kivu ya ruguru, imirwano irakomeje Masisi, by'umwihariko mu gace ka Nyabyondo. Operation Rutura bivuga ko ari z'abasirikare bashya ba FARDC bamaze iminsi barizwa mu mirwano, bashishije M23 ku buryo bukomeye, gusa mu buryo butunguranye cyane. Izi ntambara zimaze guca ibintu ku buryo bukomeye
bikomeye cyane. Hagati aho nubwo tuvuga ibi ntabwo twibagiwe ko muri Kivu y'Epfo, aho ndavuga neza muri ya misozi ya Minembwe, abasirikare ba M23 bakomeje kwihumbura ivumbi cyane, bagakubita FARDC mu gafuka. Aha ni nka abasore ba General Gakufe mu mutwe twirwaneho bakomeje kugenda bagaragaza operasiyo ikomeye cyane. Biravugwa ko General Mutayomba w'aba FDLR ashobora kuba yacitse amaguru. Ibi byagenze bite nabyo reka tubivuge. Ni mu gihe kandi Kabila Kabange akaba nawe yashyizeho igisirikare kigomba mu by'ukuri kumurinda ndetse kigafatanya na M23 ku buryo bweruye. Ni nyuma y'iminsi ibitero bya Kinshasa ndetse n'ibirego bya Kinshasa bimaze iminsi byaramucyangamuye ku jisho, bitewe n'uko amaze iminsi ashinzwe imirego bigiye bitandukanye, harimo no kuba yagambanira igihugu. Nibyo byiza rero Kabila Kabange kuba yamaze kwerura ndetse akaba yagaragaje uruhande ariho. Ese M23 iremera kuba yakwakira Kabila? Reka tubivuge. Hagati aho Bisimwa yazanye inkuru y'akababaro mu biganiro Doha ndetse n'imfungwa ziteganwa kurekurwa na M23 ndetse n'uduce M23 izavamo harimo na Goma ndetse na Bukavu. Ibyo byose reka tubigambure muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na demokarasi ikazwe nese. Aha ni ku muyoboro w'amakuru agezeho kandi yihutirwa. Nimba bishaka kandi bikaba bwo bwa mbere ugeze kuri rwo muyoboro, reba hasi gati cyane ahanditse subscribe ndetse na like maze ukoreho, maze tubane muri aya makuru yihutirwa kandi akomeye. Ikaze ni amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Urugamba rukomeje kuba imbere mu buryo bukomeye. Abarundi bari bamaze gutegura operasiyo yo kwigarurira mu gihe hano muri Operato rwababanye imbere mu buryo bukomeye, nyuma yuko abarwanyi baje na Matama n'amadubu twirwaneho babakubise ivumbi rigatumuka bikabarangiriraho babuze ayo bakira na iyo bamera. Ubundi bahuye n'icyo bita defense itanyeganyizwa mu buryo bukomeye, ikomeje gushingwa n'urukuta rukomeye cyane. M23 ikaba yamaze kubishyira mu nkengero z'ubice bya Uvira. Muri iyi minsi ishaka gukomeza gukaza ibitero n'ibikorwa bya gisirikare byayo, ariko bagasanga abasirikare ba M23 baryamiye amajanja ku buryo bukomeye. Ubu ngubu bakomeje kugerageza ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Ubu gahunda yabo no gukubita babangura. Ubu ngubu ibikorwa byabo byose byamaze ikube ibikorwa ndetse byamaze no gutuma coalition itazabona aho inyura. Ibyo turaza kubivuga neza. Kuri yihutirwa 5-5 naho kandi ku rundi ruhande wari kare hagaragaye ibifaru bidasanzwe by'abanyaturikiya. Induru ziravuga coalition isaze nyuma yo kuzana unité spéciale zo kurwana na M23, bikaza nyuma yo kuzana ibikorwa bikomeye cyane. Nyuma noneho ibikorwa bisha biracari induru ku buryo bukomeye. Nanone kandi ku rundi ruhande turagaruka kuri General Gude Shimirayi wo ku ruhande rwa Wazalendo. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane yarashweho n'abo Wazalendo muri Gatoyi, byarangiye bamuciye akaguru, yagaragaye arembye mu buryo bukomeye. N'ubwa mbere bivuzwe nyuma y'idegembwa injya mu buryo bukomeye. M23 noneho yaramucunze imukorera operasiyo y'agatangaza ku buryo bukomeye. Ibintu byari byadogereye mu mirongo njyana rugamba mu buryo bukomeye. Kinshasa umuriro watse Gisekedi agiye kwirukana Patrick Muyaya, aramusimbuza nde? Ibyo nabyo turaza kubivuga. Hagati aho imikwabo ya Hanigoma nayo irakomeje. M23 ikomeje kuvangura abasirikare ndetse n'abasivile mu rwego rwo kugira ngo itazagorwa n'ibitero bya basirikare ndetse n'abasivile. M23 ikomeje kuvangura abasirikare ndetse n'abasivile mu rwego rwo kugira ngo itazatungurwa n'ibitero bya coalition, mu rwego rwo kugira ngo atazagira n'uburyo bitero byasigara bikazakubitira M23 mu gafuka. Ibyo turaza kubivugaho muri update n'amakuru tugiye kwinjiramo hano ku muyoboro w'amakuru agezweho. Ikaze mwese, niba ari musha ukabimusha ku rubwa mbere ugeze hano kuyobora umugari, akaba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo tugende tukomezanya akantu ko kandi uje ubona amakuru yacu yo buri munsi. Amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. M23 mu mirongo y'imbere y'urugamba bakomeje kugenda bakora agatangaza ndetse na operasiyo zikomeye cyane. Defense zose bubatse hano muri coalition zikomeje kuba akasamutwe.
ibintu bikadogera mu buryo bikomeye, noneho byagera muri Mukenke ho bikadogera ku buryo bukomeye. Urugamba rwabaye mu ijoro ndetse bikagera na buno mu gitondo rwongeye kwerekana itandukaniro ry'igisirikare, ndetse rwose n'abasirikari baciga kuba inyagaguhuma cyangwa se kutarwana ngo bagera aho batera umutaro. Abasirikari batwirwaneho biswe amadubu bo kwa General Sematama, abangaba rwose bafatanye n'abajenerali Gakufe, abangaba bari gukora agatangaza mu buryo bukaze bwo kwigaragaza ku rugamba biteye inkeke. Abarundi bari bateguye byo kwigarura aka gace basubiye amaramasa nyuma yo gukubitwa inshuro. Aya madubu yo kwa General Gakufe asanze arwana mu by'ukuri akoresha systeme imeze nko kuba bakora urukuta rumeze nk'umutamenwa, maze ubundi abasirikare ba FARDC n'abarundi bakubitaho bagataruka, ibintu bikadogera ku buryo bukomeye. Ni urugamba batatse bahereye muri Operato bashaka kuzenguruka muri kano gace, bashaka kugira ngo imisozi babone uburyo bayigotaguta. Mama 23 izabure amajo ndokotse no kunyagambura mu buryo butunguriye cyane. Mama 23 ntabwo ikina. Mu minsi mike bari bavuze ko ibitero by'abarundi nubwo byaka umurego bakaba bari bakizeho mu buryo nubwo bwo kuba bamira ibitero by'umwihariko bashizeho iminwa y'imbunda bita air defense. Ntibamenye naho abarashe iyi coalition baturutse, ndetse n'abandi bakavizira amasaso ku musozi ariko bakabura abantu, ibintu bikadogera mu buryo bukomeye. Nimwe muri tekinike ritura yapuritse bwa mbere na Mama 23 ikwirukanka ku barundi mu buryo bukomeye. Usibye abarundi guta intwaro bari baje kwikoreye ku ntugu, bazi neza ko baje kwezitara mu misozi ya Minembwe, basize abasirikari b'inkomere, bahasiga n'ibindi bikorwa by'abasirikari bikomeye cyane. Mu by'ukuri bari bashaka kugera mu bice bikomeye harimo mu Minembwe, ubundi bagakora agatangaza mu buryo bukomeye bwo gusenya iki gisirikare, ariko birangira bibananiye burundu. Mama 23 iyi minsi iri kurwana itizigamye, kandi bose bari kurwana bucece kuko bavuga ko bari gukurikiza amahame shingiro y'ibikorwa byashizeho umukono i Doha byo kuba bahagarika imirwano ndetse ngo bakabana amahoro. Ariko ibyo byose si byo, kuko bakomeje intambara bakaba bashaka kurwana inkundura mu urugamba rukomeje kuvuga induru mu buryo bwa nyabwo. Intare za Sarambwe zimaze iminsi ziri kuvuga ko Kinshasa nta kindi yakoze usibye gushigikira urugamba, ubundi igakomeza gushigikira ibikorwa ibyo ari byo byose byageza ku ntego zayo, aho kugira ngo mu by'ukuri babe bashigikira ibikorwa by'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahubwo urugamba ruri imberenge kuko ugereranyije nuko byari biri, ahubwo Mama 23 yo yamaze gukora defense ikomeye cyane, baracyarasana kandi koko nta nubwo biteza no guhagarara ugereranyijwe nuko intambara imeze. Kisekedi ya uburyo butari intambara ntago abyumva mu buryo bwa nyabwo. General Gakufe akaba yaratangaje ko iby'amahanga avuga ngo abwira Kisekedi mu buryo bwo kubasinya amasezerano y'amahoro, uyu Perezida Felix Antoine Kisekedi atabyumva na gato, ashigikiye urugamba kugira ngo mu by'ukuri bazara 23 binyuze mu buryo bw'intambara. Hagati aho reka twinjire Warikare hagaragaye ibifaro bidasanzwe by'abanyaturikiya, induru ziravugwa, coalition yasaze nyuma yaho unité spéciale zitangiye gufata position z'urugamba, ariko noneho by'umwihariko zikaba ziyobowe n'ingabo bivugwa neza ko ari z'Ababiligi zamaze kuja kuri ligne de foro. Bivugwa neza ko Mama 23 nayo igaragaye ko yamaze gufunga ibice bigiye bitandukanye, kuva mu bice bigiye bitandukanye remo na Ruvunge, Rucuro ndetse no mu Minembwe. Ibifaro by'abanyaturikiya n'ubwa mbere bipfukuye, bikaba biri kuvuga ko bigiye gukora mu buryo bukomeye cyane. Bari byavuzwe ko byamaze kuhageza, ariko Mama 23 ikaba yatangaje ko nayo ikaba igiye guhangana mu buryo bw'urugamba rw'injyana muntu, mu buryo coalition yari yatangaje ko mu by'ukuri igiye gukora ibitero bihambaye cyane ndetse no gukoresha imbunda zitagaragara, kandi zikaba ziriho yirensa mu kuburyo bashobora kurasa umuntu ariko esasu bakajya babona ryamwituye nkuko bashobora bagutera ikibuye. Urugamba rukomeje kuba imberenge mu cyiciro cyose. Uru rugamba
amahanga ashobora kugenda akomeza kwivanga muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu buryo bugiye butandukanye, aba USA ndetse na Qatar by'umwihariko n'abanyakolombiya ndetse n'Uburusiya. Aha hakaba ari kugenda hakomeza guhurira isibaniro ndetse n'ibikorwa by'agatangaza bitewe n'iri buye ry'agaciro riri kuboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bakomeje kugenda bari kumarana, amahanga yose afite ipfa kubw'iribuye ry'agaciro riri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo bikaba byatangajwe mu by'ukuri n'intiti ndetse n'abanyamakuru bakomeye nk'ikinyamakuru France Intelligence ko mu by'ukuri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abaturage baho ndetse n'ubwicanyi bukomeje kugenda bahakorerwa butaba imiryango mpuzamahanga ikaba mu by'ukuri iba itabyitayeho, ikaba ibaga ishaka mu by'ukuri byo kugira ngo ikomeze irebe mu nyungu ikura muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga yoherezwayo ndetse by'umwihariko imiryango ituruka mu bihugu byo hanze by'abazungu ikaba mu by'ukuri igiye gushaka ubutaka ndetse n'amabuye y'agaciro akomeje kugenda agaragara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imibanire y'abaturage ndetse na leta ntabwo baba byitayeho. Inyungu zo kuba M23 yakumvikana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu buryo USA ibifitemo inyungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguze amabuye y'agaciro kugeza kuri uyu munsi mu binombe M23 igenzura iyagura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bari bazi ko M23 ari umutwe w'imvugo rimwe bazawurasaho kabiri gatatu n'ubundi ukaba wasubiye inyuma, mu gihe bari bamaze kumva ko M23 yaba USA yaba yagiranye amasezerano mu by'ukuri na leta ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ukaba wariyongereye ku buryo bukomeye, hiyongereyemo ndetse n'abasore b'abanyamurenge ndetse bashaka kugira ngo mu by'ukuri bari barambiwe akarengane ndetse no kwicwa bahagaze n'iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa byose bikomeje kugenda bikorwa n'imiryango mpuzamahanga ni mu buryo bwo gushinja M23 amakosa ndetse no kuyirundura ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuko nk'ubwicanyi buri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ubu bwicanyi kandi bakirengagiza ko bukorwa n'abajenesiteri bita FDR. Ibikorwa byose tugenda tuvuga haraguru Tshisekedi yarabizi, ntabwo yarashaka kuba ashaka amahoro hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Kongo, ndetse akomeje kugenda yereka imiryango mpuzamahanga ko azatsinda urugamba bya nyabyo. Turikiya ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi ntibiteze guhagarika gukora intwaro na rimwe bitewe no guhagarika kurwana ku butaka bwa Kongo. Ni ikibazo gikomeye cyakomeje kwibazwa na benshi, ariko iki kibazo kiri kubonerwa igisubizo bya nyabyo kuko iri rugamba rugikomeje n'imirwanire icumvikana ku butaka bwa Kongo. Amakuru dufite kandi yihutirwa atari ivumbi yerekana ko ibikorwa bya gisirikare ndetse na operasiyo zose zumvikana, kuko kugeza ubu nta watinya kuvuga ko aribyo byacigeshe benshi, ndetse bigatuma n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Kongo. Induru ziracyavuga, benshi bakomeje gutegereza ndetse ngo ko bazi neza ko hari ikizahinduka, ari ku rugamba nubwo rwaje mwaro, kuko koalisiyo imaze iminsi iri kwisipereza ku buryo bukomeye na M23 bikaba uko. Amaso tuyerekaje iwarikare aho umuriro ugiye kwakira ku buryo bukomeye. General Butesi Mirayi umuwazarendo yarashwe amaguru na M23. Bwa mbere yagaragaye mu ruhame bigeze ubu ku buryo yafashwe n'abasirikari wa wazarendo. Uyu General Shimurayi yari yizewe na FARDC ko azataka M23 nk'uko yari yabivuze mu magambo ye, ndetse no kuba azabasubiza inyuma. Bikaba bari mu marira bitewe nuko uyu General Shimurayi bamuciye amaguru na M23, kuko ibitero bikomeye cyane byamugabweho. Bivugwa neza ko byashigeshe abagwanyi be mu buryo bukomeye. Cyizere cya Kinshasa mu buryo bwo kuba izongera kumurwanisha byamaze kuyoyoka ku buryo bukomeye. Iyo ni inkuru cyamugongo kuba wazarendo bari ku rugamba, kuko bamaze gucika intege ku buryo bwa nyabwo. M23 ikomeje kubakubita ivumbi
bigatumuka. Hagati aho Tshisekedi agiye kwirukana Patrick Muyaya yamaze kurahira bya nyabyo muri Kongo ko mu buryo bwo kuvugira Kongo ndetse no kumvikanisha ibinyoma bya Kongo ko bimaze kunanirana, ndetse n'abaturage bamuburiye icyizere ndetse n'ibikorwa bya Kinshasa bikomeje kumvikanishwa ukuntu kutariko. Nanone kandi bakaba bakomeje kugenda bagaragazwa no mu buhungiro bugiye butandukanye, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu perezida Tshisekedi ayoboreye mu buhungiro. Uko gukomeza kugaragara gukomeza kugoreka ukuri kibiri kubera murasazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye, bakaba bamaze gusimbuza Patrick Muyaya akaba atarikiri umuvugizi wa leta. Nyuma yo gukomeza kumvikana no gukorera mu kwa Tshisekedi ndetse no gukomeza gutangaza amakuru atari yo ku baturage bamuburiye icyizere, ndetse ku migambi n'ibikorwa bya Kinshasa bihora byumvikanishwa ukuntu kutariko, nanone kandi n'ibindi bikorwa bitari byo byaje kugenda bishyirwa mu ngingo, ariko mu by'ukuri ntibishyirwe mu bikorwa, nyamara bikabyegwa abanyagihugu igihe kinini bivuga ko uyu mugabo mu gukorera mu kwa Tshisekedi cyane ndetse no gutangaza ibitari byo no kuba guverinoma yaramaze kuyandagaza ku buryo bukomeye, byose bikamuha icyangiro mu baturage ku buryo bukomeye, byose bikaba byatumye Tshisekedi ashaka kumusimbuza Tina Salama kugira ngo Tina Salama abe ariwe ukuba umuvugizi wa leta. Ataho Doha ikubise igihwereye, 23 iyanze kwitegura ibikorwa ndetse no gukomeza kwivanga mu buryo bw'amasezerano, nyuma yaho n'ubundi ikomeje kugabwaho ibitero na koalisiyo, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byagaragaye ko ari ukuyobya uburari. 23 ikaba yikuye mu masezerano ya Doha igitaraganya, reka nabyo tubivuge.